Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Leviticus, Kapitulo 19, versikulo 18. Di kay agibalas wano agipampan iti gora, ngam ayatan nyo ti kaarubayo, akas iti panagayatyo iti bagiyo, siyak ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Asino tinaturad? Rumuwar kayo tagpipinatay tayo! Do, agtang naka. Saan kang agpukapukaw Ay, dita? saan ka makibiyang dito, ha? Kaya't mo tay patiliw ka manan kadagiti pulis? Sana ka maputang kita, polis. Awan di ka putang ka! Na, Isuwa kaya't ko ti pumatay! lando! Ay! Asino tinaturad? Bakit? Irekat mo amin arwangan kan tawa dito'y balay. Wan, lakay. Amang ano kalat asumrak dito'y balay day taalando. Rinabiin mo't lakit din nga agwala. No apay matasan at iliwan dagiti pulis. Tiliwan da. Ngam patrugan da lang ija police station. Numausawan, parwarin damot laeng. No sanak la makapagtapel. Tanugak daytan. Ay, bye-bye amon. Pasensya amon. Bagbaga aman day takaaruba, Mari. Nagpuorkit din. Nasukan dagiti binilag ko. Ay, win nga rod, mare. Simrak mat ija balay mi. Iso asimrumanan ti uyok ko. Nagmayat nga ipungot-pungot day ta akunching. Pasensya amon, mare. Tasikat ti adanakam na. Ay, awan mo't ngamin babain na. Paspasensyaan tayo kadilatan. Dagita asa nga pamilya ti sakit ti ulo tayo. Ay, win nga rod. Kat no nagwala-wala man ang kabsat na amamartak idirabi eh. May samot day ta alando. Amukat nga iso tinangitaray iti may sa akalding mi. Kat pinulutan da idi nagiinom da. No apay mo't anagbalin a kaaruba tayo dagita at tao. Inak sa ireklamo iti barangay hall. Marwaman! Ay, sigala kay. Apay akit kitaan na, ha? Nay, saan ka mo't akit kitaan, barok? Kahit mo tag dinanog ta, ha? Ay pangaasim, lakaya kaon, nga maapay ngay akas na ti ibagbagam. Sana nga agbirbirok iti gulo, barok. Kastagayam, Anay ko. Di na kita-kitaan itimadi, ha? Ay, No di mo kaya't ti makaraman. Sigala kay! ne, tata, apay nga dablak ayo. Ay, dinanugnak ni Lando. Anya, nakatugawak lang ni waiting shed. Hindi nasit ganak, dinanugnak matan. Unay matday ta na tao. Impapulisyo ko man Ay, mga nuad adang ranak. Wano saan? Inreklamom di ta barangay hall. Bay-bay amon. Talaga sakit ti ulo dagita akaaruba. At damot la pagpatinggaan ti amin, amado. At danto matlaal daw dayje alando. Talaga sobran day dya kaaruba. Sobran? Ne. Bapa nam ngay. Inakman pagsasawan day dya Conchita. Apay manen aya. Pinagbalin na magtan abasuraan ti paraangan tayo. Kita mo,
ngilngilawan ang dagiti basura. Huwag ngagpaiso. Saan kun ang mapalabas dahi ito nga aramidan na? Oy, di na. Agtanang ka. Taapay, Pasensya amlatta ka din. marwaman. Jakon mapasensyaan. Iso abay bay anak. Bayamon. Siya kunti mapan makisarita kadakwada. O sige, sikat ti makaam mo. Tano siyak? Talaga anapulot ti ulok kan kwa na. Kat ang mga nuan niya pa'y ti maaramid ko. Apo! Kunching! Adda kayo kadi. Kunching! Awan samat tao dito'y balay da. Addan samat na pananda. Ay! Sige. Ah. Kanya ti araramidang dito sa larami, ha? Kwa? Kaya't mo siguro ti guluan niya. Ni, saan parilando? O may kula ko makasarita ni manang mo akunching. Awan dito'y ni manang ko. Kasta ka di? O sige, agsubli ak tulangan into na adda. Aps, papanam. Agawid akon. Dito'y gabay. Ni, Ah. di kagsara iti pagnaak Ada paglintigak dito'y, Pards. Ha? Anya dita? Amin na bumadda kita rubayan, may. Sana makapanaw. No sana mang taditit kwarta. Anya? Taytadagpay sa Pards. Isa nga ikan na kitit kwarta. Awan mo't na itugot ko akwarta. Kasta. Di pasensya nga rin. Anya ti kayat mo asawan? Oops! Naimbagta nakalisi ak. Nalayan kang aglisya. Pare, di na ko makaritan. Di ka kayat atutupan, tanabartag ka. Agdinalog na kiti, ups! Oops! Talaga nalayan kang aglisya. Talaga gaya makarkaritan na ka. Ala, tumakder ka. Ipakitam ti kinaturid mo. Saan? Saan gaya lumaban? Uston, pangasi. Apay alimitom day tapingping mo. Awan, manang. Naitugtugak la. Itaman pa ya saan ka nabartag? Apay, kaya't mo kada kanayo na nabartagak. Kaya't ko nga isardeng mo ti aginom iti arak. Mabalin ka da. Kuyugin na ka di ospital. Taapay? Napusto dyan ko. Sana ang makapakan. Ay, isumat lagayam asaan ka naginom. Tadarikrik naam. Marigatan ako may naumangas. Ha? Anya? Ipanak ko may di ospital. Mabit lang nga ron. Tainak mga yabti mangitulod ka da talugan. Sika, nasayaat mo't konching. Tasikan ti may dito balay. Tulungan dak, pangaasiyo. Ni ading ko, saan ang makaangas? Anya? Adon ti nagpatulungak. Nga masanda kami akayat atulungan. Da kayo laangan ti maudi ang mabalin kong asitgan. No sanda kami atulungan ang mga numatay ni ading ko. O sige, mabit lang. Tay nakasarita ni Amadong. Amado, agpatpatulong ni Conchita. Itataad da ka sa pulanda? Datayon ti asit ganda? Amangan ka no numatay ni Lando. Anya nga ro ti maramidan tayo. Mamartak mat ngamin. Alan, yung kaituludan iji ospital. Kalpasan ti perhuisyo nga inararamid da. Tulungan pa'y laang dagita akaroba. Tulungan da kami kuman pangaasiyo. Alan Amado. Nina! Tulungan idan. Nyakat ti kastuyan aya. Pangaasiyo. No maimbagan da ita. Sakit ti ulong tumanen. Amado, parta kam ti ag-drive. Saan ka no ang makaangas ni Lando? Nagpartak tayo una yan. No at da pulis. Tiliwan da tayo tanapartak tayo unay. Iyan anos mo ading ko. Dandanita yun makadanon.
Di mo'y magatikas Lando. Pagkawanan na kadangiti. Nagpas Ni, amado ti pagdawatam iti pamakawan. Dado ti maasol mo kankwana. pare. Amado. Mangmangag kadi. Well, pare, mangmangag ka. Pagkawanan na mga Lando. ato ti baso ka. Pagkawanan na. Adi ko. Di ka nagsao. Nakadaanon tayo dito yung ospital. Anyangay Amado, kumusta ni Lando? Natayan ni Lando. Anya? Natay. Apaman ang nakasangpat kami di ospital. Ay, unay matan. Gapo iti ka iinom na iti arak. Anyangay nga rod. Kasanumat ngamin. Inaldaw ngagbartak. Malagip ko lakad dyan baga ni Tata Osting. Adda pagpatinggaan ti amin. Wan. Eita, awanan ti pagbutbut ngan tayo akaaruba. Awanan ti mangbarsak iti babalay tayo iti rabii. Kanawanan ti agpukapukaw. Wan lakay, awanan ti kibur iti lugar tayo. Agtalnan ti komunidad tayo. Mare, natay gaya man nilan do amam martek. Ay, wan nga rod mare. Ay, iso matlagayam nga awanan ti aglaaw-laaw. Wan agmay-maysan ni Conchita iti balayda. Ay, awan bibiyang ko iti dayta a tao. Kunamlan asino, idi si bibiyag pay ni Lando. Agpadadang agkabsat. Ang kaasimot ni Conchita, mare. Apay ko maakaasi. Agmay-maysan. Pinanawan pa'y gayam dagiti anak na. Kan sininahaan nila kayo na. Kasano, nagalasmat ngamin ti ugali na. Ita, awanan di kabsat na amam martek nga ipampanakkel na. Makipagladingit kami iti pupusay ni Lando akabsat mo, Conching. Agyaman kada kayo, amado. Di na. Umay kami mangyag iti tulong. Amok nga ado dagiti tatawan na pagura ni Lando. Iso nga itatanatayon. Awan unay ti umay makipagladingit kankwana. Di ka ko maagsaw iti kasta, Conchita. Ken amok mat nga ado dagiti nagkurkuranga kada kayo. Itapay laeng, dumawdawat akon iti pamakawan. Katsapay la kuma. Taikandak iti may sapay agundaway. Nga agbalin anasaya at akaaruba kada kayo. Mabit lang! Asino nga taday taayang ang tuk-tuk-tuk? Disturbo. Nagatuti aramidak. Mare, umay kapadigwan iti linutok akari-kari. Ha? Si kaday ta? Uwan, Mare. Siyak ti kaarubam ni Kunching. Kar na. Agyaman mare. Awan anyaman na. O sige mapanakon. Makipagladingit akit ipupusay ni Lando. Agyaman Mare. Sige Anya nga ta tinaknakan na. Tain may nakpinadiguan. Jak mamati nga imay nakpinadiguan ni Conching, Maridina. Simming patmat. Naklaat kami mat nga rod ka ni Amado. Talininisan na ti entero nga aglawlaw da. Karaman ti arubayan may apagibelbelengan na idi iti basura da. Aya? Wan, mare. Kita aggargar din. Aywan. Anya nga ta numapantatulungan. Sigaman, mare. Wan. Dumawat tamutan iti imulmula na. Sige Nasaya at mat. Tanagbalbaliwan ni Mari Conching. Nakapanunot mo't siguro Wan nga rod amare. Kunaklakit din no agnanayon asakit ti ulo tayo ni Conching.
Dagiti agkakaruba, agsisinakit da kuma, tawan sa bali nga agtitinulong no di isoda. Agkikinaawatan tapno naragsak ti panaglalangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno kendiag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kata kayo amin.